Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Sami Sonaris Rohangpi Aprang Sibirta Tepi Arjuikta Ingoy Rapo Hampang Song Penason Sona Kemang Kapichunji Apan Armucheng Kipado Polio Parman District Task Force Amai Kangni Kamaleshwar Basumati Apan Kachikimo Non-Arjuita Birtang Tonpen Ingoy Rapo Hampang Asong Atum Chibeng Penteri Ingoy Raner Kep Arni Kemang Ason Kapachunji Apan Pura Difu Manja Miles Ner Kepen Armu Nang Chejeng Si Difu Rong Sopi Anang Pali Difu Rong Sopi Atawar Suding Armu Chejeng Pen Kewang Arat Karbiang Long Autonomous Council Alung An Papat Dampen CEM Apan Panong Pen Epak Pinpura Lo Pajirpon Pinpur Alo Pen Prabjin Council Aron Alo Larnangji, Six Sidil Pangtang Nangji, Vote ke Jok Ajakong Inglong Akhe Arideng Pinangji, Hei Hui, Kehang Pidupon. Hampang Asong Kemang Karbiang Long Autonomous Council Election Aprang Papleng Nangji. Kalite Laso Puta Kachesong Pangtang Tuji Pusi Hampang Kachari Ake Hoi Pen, Kachesong Arat Angnu, Than Pachini. Tribal Hokolor Karne, Hill Tribes Hokolor Karne, Baji Hokole 1938 or Agor Pra Yad Ase Tribal Nohole Hobo. তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ 6 শিডিউল মতে সেফটি প্ৰটেকশন সব তাত গ্যাৰান্টি কৰা আছে কিন্তু 6 শিডিউলটো লাহে লাহে ডাইলুট কৰি মানে দুৰ্বল কৰি আছে আৰু আমাৰ ইলেক্টেড মানুহ বিলাকে 6 শিডিউল মতে কৰিবলৈ একো সাহস নাই সেই কাৰণে আমি কৈছো তেওঁলোকে যদি আইন অলৰেডি পাৱাৰ অলৰেডি দিলে সেই পাৱাৰটো যদি এক্সাৰসাইজ কৰিব নোৱাৰে নাজানে সাহস নাই তেওঁলোকে ইয়াত থাকিবই নালাগে কাৰণ এটো মাত্ৰ পাৱাৰৰ কথা নহয় পাৱাৰ লগতে আমাৰ Long Autonomous Council Difu reference number memorandum number 9 dated Difu March 28 2017 subject time frame to pass KASC Election Act and rules under paragraph 2 sub paragraph 7 Penchenglo kenangan dat Kepling Kompe 6 Sidul Esprit Teng Kalidet pura nang litum lam kepatang ben kacesong tabangso alam memorandum malu nili deng ponlo lapente labangso alam the puta nili tum nom 30 year ni Karbiang Long Autonomous Council isi dui halabangso long nili place po pen labangso alam the puta nili tum chingwai pen phi nang tum fan tokjir pen labang pali po si nili ra dang mu chai lo Difu Ronghelan Additional Chief Medical and Health Saika Malong Tere Inkoy Raner Kep Arni District Task Force Amai Pedapon. Karbiang Long Autonomous Council Secretary David Timung Chipahem Pupen Tere Inkoy Raner Kep Arni Polio Parman District Task Force Amai Ingnipon. Kaphere Mimi Polio Kesopen Uso TE Peninkan po aber ausu marapan kerai komji apan polio alang muni kipiji apan maya long kachingwai RD pidam non kebangji jangmi hini arni pen jangmi pli arni an karbiang long talavir along usu marapan polio alang kipi ajaimek kapedo ponji apan ta okpran sai kampen maya long pangtakpon maya long ISR rongpi toklang saipu ramsing terang ICDS saipu NHM DPM World Health Organization Dr. Nogan Sharma Diodurgeswer Ingti Pendanglok Okpran Kelang Saika Masai Puatum Chitong Dunrinti Kamaleshwar Basumati Inut Boro Akhaya Pan Kachinghon Abangpu Alangli Karbiang Long Along Kido Boro Akhaya Pan Towar Keran Pi Abangpu Lo Karlitang Basumati Amen Boro Akhaya Along Long Egg Ason ke padoji apan epak pinpura lo sonse pontang lo.
1909 aningkan thang hini arni pirthe kahachia bangpu kamaleshwar basumati pining aningkan thang po arni dongka chingthu me thang a hemalong sangten jitkoklo alangli inut boro khaipan kachi o una bangpu pu boro hamphanga songa tum munthi dampen non het jong den thagat high school along karditang basumati aphan kachikimo along pachiton pen epak lo kimo sonsesi impuponlo Boro alamet po Primananda Musuhari Ardeng pensila so a lokimo impuponlo lokimo Kangpu amai along MSc Sarat Brahma Karbi Anglong Kosari Somas Akong Chunbang Dalsing Basumati Barim Kong Chunbang Beswar Basumati Pencheng Lok Penang an Boro akiteke dingatum Chitong Dun Rinti All India Karbi Students Union Central Union Atumpen Difu Rongni hang Additional Director Handloom and Textile Asaihem Matengno along Aksu Asaihem Kimi Kangpu amai Pidupon Saihem Kimi Kangpu pon along Rat Cyclem Bang Augustine Kram Sapensi in Pupon lo Bangso along Aksu Mepu Inus Timung Pencherabdunsi Mai ing Nippon Aksu Hampanga Song along Arpu Kimista Me Kepek Padopon like Vice President Pradeep Kro Acting General Secretary Mukrang Bay Office Secretary Kalasi Hanse Sojit Taro Cultural Secretary Thong Teron Finance Secretary Dimpu Taro Lapen Publicity Secretary Prasanta Ronghang Atumapan Arpu Pek Ponsi Bangthong Kep Bangpu Bangpia Tumapan Executive Members Arputa Pekpon Difu Joycing Dolo Auditorium Hall along Tere Nipai Inkora Troxy Pen Nipai Inkora Sirkep Arni An Nitom Abaha Karbilo Charlie Jutangate Rangatum Pen Patur PC First All Kirby Anglong Inter-College Kirby Cultural Competition Kepadupon Tere Nipai Inkora Troxy Pen Nipai Inkora Sirkep Arni An Kichengsi Angdeng Kirby Cultural Competition Difu Joycing Dolo Auditorium Hall along Kepadupon Tere Nipai Inkora Troxy Arni Tilike Thoma Porpen Kachipate Dunjia Bangpu Bangpia to Men Kachitap Lapen Arni Kangsak Porpai Trok a Porpen Kedo Kitak Mate Kem in Pupon Artist Kem in Pupon Tanglo Bangso Artist Kem Kang Pupon Lage Itu Maching Honai Sir Augustine Ramsa Hin Masing Pupon Lo Lasi Kirby Cultural Society along Asonak Thak Kilun ke kan Asonak Thaksi Bangso College along Kan kilun na chupate penjenglok Kirby Hamphang long PC Aronban kilun kan chupate neng ma pi lo ka charli somartum pen kan kilun peklang pon Tere Nipai Inkora ner Kep Arni ada Porpai Troxy a Porpen Kachitong Dun an aterang atumpen Mai Pado Ponted a Pi Porpai Sirkep Ra Achitima Porpen KL JA Chief Convener Sarlongki Rong Piari Deng Pen Lama Ingtur Ponsi Sai ang Deng Do Anta Adun Tu Arni Misen Pen Pachun Pon Pusi Birta Ripdun Long Uwe Kimia Tum Mate Lo Charlie Asong Tum Lason Organize Pon Mate Lason Kecheng Pon Awangke Ningarong Par Ningarong Okol Pining Kuali Pining Si Starting Lola Tu Anta Mo Muning Pusta Je Lasua Akar Cereal Mate Laso Program Awangke Continue Papon Berji Apan Nilihin Menda Nilija Kong Kedoan Mate Nili Bidi Sore Kedoan Nilita Kacerap Dunia Pan Pining Hang Lasi Nili Ningarong Pen Pining Da Kwang Itu Kirby Anglong All Inter-College Cultural Competition Lagi Kimi Pon Cheng Lang Isi Owe Mi Dumpan Mate Nilituma Motif Lagi Institutional Level Mate Higher Education Long Si La Kirby Cultural Aputak Jutang Aputak Nidum Ke Paulo Ponji Si Nidum Sisik Lapen Labangso Festival Mate Labangso Inter-College Ke Patik Lagi Kijo Kam Gali College Tin Ben Stamin Nidum Ke Pangrumpon Kisung Do Lapen Program College Ben Ke Bang Teman Pan Stame Ninga Klong Pen Alang Nidum Labangso Kicheng Silang Stame Aning Ciparong Pon Ben Cipate Pen Alang Tum College Pan Stame Nong Meji Pon Pen Kadok We Kirby Jutang Zubat Pangcho Ponji Labangso Tansi Ningte Third CM Gold Cup Hanjang Langso Patua Klam along Tere Nipai Inkoi Runner Kep Arni second round ke Patu Lake HSA Hanjang Langso Lapen GBFA BTA Diadum Angbongsi Porpai Hini Aporpen Patupon
ke pathu ke cheng pen ki jut an HSA hanjang langso gol hini la pen GBFA BTAD atung gol isi ansi piun chotlo la so ajok HSA hanjang langso atung gol isi pen chipahailo bangso ke pathu along man of the player GBFA TAD jersey number 10 Vishal Tamangsi Longponlo lapen nong e ke pajir pon Jinbaha Higher Secondary School a principal Horeswar Bora alang ni Sarbura Karlitang Tilkiram Bora Chikimua men pensi pajir ponlo pinia birta bangkela pon sekang tonik lo langi bom thakat news channel tumi thakmi kurwang thu